Dinha li ser axa gundê Reşava proje Hydro Poweriyê berhemînana kerebe dihête durustkirin. Lê ku hewlatiyên gundê navbirî dibêjin, sererayê ku nêzîkî 2 salaya kar têda têtekirin û bê rawastiyan. Lê tanûka hikûmetê qerebûya zeviyên me nedaye. û dixwazîn ku qerebûya me bihête dan. رنگی که نهات قرابو کردن یعنی حتی نو که چه بحث قرابو نینا و شوله بزگه هری تتکرن یعنی هفیما و حکمت اگر حکمت راست قیرانه بس اگه قیران میده بزگهش دو کار نه تکن اگه کار بتکن لازم خلق جی بتا قرابو کردن داخل چمکی عرض خلقی ملک خلقی همیل بر به هدرو پاور کفتی حتی بگویی تعویض وکی تعویض خلقی گنده ما حکومت ما ندامه. ام ملکجی هب پارچه یاد خلقی همی پیشمرگه. و جتا من دخوازم ماجی خلقی ماجی خدا ندارد حکومت دبی تعویض مبدأ ما یعنی که بجید پاره نینه انا عند بخلقی ما چنین که حکومت پاره یه هی چون که پروژه شول که مادام پروژه شول که دبی تعویض خلقی جبدنه. درباره گله هوڵاتیên gundê Reşava rêveberê Nahya Dêrelûk wiha dibêje. ئێمە بەری 4-5 ڕۆژە ئاگادار کراوین کە بە خۆشحاڵیەوە ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی ڕەزامەندیان داوە کە بابەتی قەرەبووی وان بکرێتە بواری جێبەجێکردنەوە و بەڵام ئەوەش تەبەن پێوەستە بە بواری قەیرانی دارایی کە احتیمالە وەرگرتنی ئەو قەرەبوویە بکرێتە بوارێک ئاسێکەوە کە لەگەڵ چارەسەرکردنی قەیرانی دارایی حکوومەتی هەرێم قەرەبووی وان ژێتەوە گرتم المهم ئەوەیە کە ڕەزامەندی هاتەدان کە ئەو مەقدارە پارێک کە ئێمە تەڵەب کردبوو لە دیف زەرەر و زیانی ئەرزی هاوڵاتیان ڕەزامەندی هاتیەدان و ئیشەڵا لە ئایندەیەکدا دەکرێتە بواری جێبەجێکردنەوە. Gundê Reşava li Sunûrê Nahya Dêrelûkê ji layê Bakurî ve û gelî Reşava jî bi wî gundî hatiye navkirin. Nêzîkî 2 salaya kar li deriyê ew ê gelî da dihête kirin bû danana wîzgeheka Hydro Poweriya Kerebê. û qonaxa duê durustkirina bendavekê li geliyê navbirî. Pitir ji salekê hikûmet karî di durustkirina bendavekê dike ji bo berhemînana Kerebê li geliyê Reşava kulpişmin diyar e. Lê wek ku hewlatiyên evî gundî dene diyarkirin tanûka hikûmetê hîç qerebûya vî xelkî nedaye. Lewma jî daxwaza wan ew e bi zîtirîn de qerebûya vî xelkî bête dan. Nîhat Wêremariyên Artî, Nahya Dêrelûk.